من الحمد لله الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Manjari mga palanggungan namo agamasin Allah subhanahu wa ta'ala puastin sanglit iban puji pamahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala yari kita lasaman yu dimihil ilalaungan patumtum tengha jantung pajantung harum ini tendiha tiranan sinidaul Islam insyaallah subhanahu wa ta'ala. Naman jari niya makakasimun namumulya agamasin Allah subhanahu wa ta'ala in mawdu' atawakan in topic pagbisarahan sin kita niyo harum ini amo na inday nga mga salingkat-lingkat amo in pangaddatan sin Muslim amo indihil kaniya sin agaman niya amo na in martabat sin panugpat kasilasa haaso kampung sin kita niyo mga kakasinamu mulyah agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'lum kato tanyo katantan mga kakasinamu mulyah agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. In agama tanyo agama jukup. Agama nagdara sin pangaddatan sa lingkat-lingkat. Agama nang dihilikato tanyo kasawahan. Sibu daka hataurugaing marut paaso kampung sin kita niyo dihilan kita niyo sin agama kasawahan amo inhi kahalulay sin parsupatan sin kita niyo haaso kampung tanyo mga palanggungan namo agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. In parsupatan panukpat kasila sa haaso kampung sin kita niyo mga kakasinamulya agama sin Allah ta'ala. Bukon ini para kala maluhay-luhay atau kan gaan-gaanon tanyo bakay-bakayon tanyo sadya in amuin mamuktuy kita nyo kasilasa paaso kampung sing kita nyo mga kakasinamumulya haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya in panugpati kasilasa aso kampung sing kita nyo in ini din nga mga amal salihah din nga mga kakahinang amal marhiw sarta in mamuktuy kasilasa in ini din nga mga dusarakula. Dusarakula agamasin kita niyo mga palanggungan namo agamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari in Allah subhanahu wa ta'ala beitaan niya kita niyo kallam niya mahamun liya hafarman niya diha ayat ini in makawatan niyo pangadya o nga mga manusia laknatun sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakasinting din diha ayat ini nga mga laknatun sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na in mga manusia namugtuy kasilasa. Tumakawa bukon hajahat laknat in maparak nila malingkan deng mga mahasil nila amo na imbutahon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala bisuhon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari bangkilon tanyo informan ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala deng kitab niya mahamulya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
Diha ayat ini mga palanggungan na mo haaramasin Allah subhanahu wa ta'ala. Taimhukan tanyo marayaw. Inbanda kato tanushin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena diha ayat ini nalangkum niya in mga manusia amo ininhal nila namugto isila kasilasa. Namugto isila kasilasa haaso kampung hakalawlasyaan nila mga kakasinamumulya haarama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mencari kulang labi, paguntulun man si mga kamagulangan, katay mangurantan nyo, in ayat, in pagmaanatasin ayat ini, yan, da sila, amin labi mapantok na yung katutan nyo, mataod din kanila yan, yung nakakitkiran, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Kulang labi, fahal asaitum, hakirahan niyo, lawsin mga sila, amin lang ta, magdirihil, maana, in tawallaytum an tufsidu fil ard, anila kamu, maling na, dahil hapang hindu sin Allah subhanahu wa ta'ala, anila kamu, manungkilang na tumaykod din hapang hindu, pamando sin Allah subhanahu wa ta'ala, ibang sin Rasul niya, an tufsidu fil ard, sarta, magdaruhaka na kamu, huminang na kamu sin apu, hinang liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hagin lupaan, haliko pansinggumi, wa tuqatti'u arhamakum, sarta mamugto ina kamu kasila sa pasupatan haka asukampung sin kamu, asukampung niyo, ng mga manusia ito, ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. In mga manusia ito, hindasiyo, amuin mga nanungkilang nanaykuri, nanaykuri din hapang hindu sin Allah subhanahu wa ta'ala, nanaykuri din hasunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno imahasil nila, sarta puasin panaykuri nila na mukto isirasin kasilasa, haso kampung nila, na wayroon na mahasil nila ruhaing, buat malingkan, ulaika alladhina la'anahumullah, sila na yadto in, amuin, la'natun sin Allah subhanahu wa ta'ala, atawakan li'nat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Faasammahum, sarta sila na yadto in iumaw, umaw sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa a'ma absarahum, sarta butahon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Butahon in pangatod nila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang yan mga kakasinamumulya, haarama sin Allah subhanahu wa ta'ala, in lunna niya, in tiil sinamuin mga manusia, mamugto isin kasila sa parsupatan, kaasukampung nila, wayroon mahasil nila, wayroon mapara nila, dukain buat malingkan, la'nat sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban butahon umawon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naman dyan mga kakasinamumulya haarama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, in martabat, dihilan martabat sin Allah ta'ala, sin arama sin kita niyo, in tungod, sin panukpati ka sila sa hasukampong sin kita niyo. Hamasa tabihaon, yan kita hazama. Limuhay in pamuktu'i, sin ummat Islam kaibanan, bukod ni sabkatan, pamugtuin nila kasila sa asukampong nila limuhay. Dahil mga tikduhan ng tikundaan, sabab, nabugtuin pagkasila sa sawab sin pitna, sawab sin suy-suy lapal, hambuk dalapal. Nabugtuin pa, imparsupatan sin maglawlasya mag-asukampong. Hambuk sa jatumbi, hambuk sa jaamilong tapitna, bisara, sin usog at tawakan babae, piyasampay niya pahangkatao, kaya mamagtusin ang kataho, wayron pamariksa, hawa siya na mariksa, bangunal na kaatawawukon, atawa kamisan na lang tabunal, makawa pa isa puwatan, piyasaran niya, way niya iwatan, na hinang tigundan na wugto imparsugpatan, pagkasila sa antara niya, iwan sin asukampong niya. Ayaw pagkahasaman tabihaon, hindi mawugto pagkasila sa, asabab sin alta, asabab sin kawasa, asabab sin tubig, maglawlas siya. Walaw pun magtaymangod. Walaw pun magtaymangod, sabab sin kawasa. Sabab sin alta, kakausan niya bunuon, hipabuno, puhingaw ni taymangod niya. At tawakan, hinasukampong niya, sabab sa sin kawasa. Pila, asaman tabihaon. Piagganti niya, inhisabab, hikasud niya sulga, pahamuok lapal sa dyanabog to impagkasilasan nila, antara niya iban sin lasya niya. Sabi kita, parang kita ni sumong-sung yaon,
in panugpatitan nyo kasila sa mga palanggungan namo, haara masin Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang initigunda, mahinang inisabab, ikasutan nyo pasulga, sin Allah subhanahu wa ta'ala, ikahon katutan nyo, dengan bibian sin apinar ka jahannam, atau kan hikalayo tanyo, dengan apinar ka jahannam persiksaan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga kakasinamu mulia, haara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biar sin sabat, yari kita nyo hamasya, amuin, timaod, in pagbugto kasila sa sin maglawla siya. Ha? Timaod, in pagbugto kasila sa mga sila magkasukampong maglawla siya, mga palangungan namo, haarama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biar sinarita, dengan mga a'mal salihah. In panugpati kasila sa mga asukampong singkitan yung mga kakasinamo, mulya haarama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari, sumagbut kita, lunna karayawan, sin panugpati ka sila sa manyuktiyo, misanda kuman pila-pila inabutan sin waktu tanyo insya Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari, keriwayat, tayong hadith, sin Imam Bukhari, keriwayat sin Imam Bukhari, ibang sin Imam Muslim, rahimahumullah, ini dahil mga kanayawan sin tungod at hatungod lang ta sin panukpat kasilasa. Ha? Awan habo usog anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha? Ima subo imungsit simuna pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atin niya mga yung wasiyat pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatungod sin hinang, ano hikasun niya pasulga sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta hikalayo niya, dengan ka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ha, insabong kanya sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang wasiyat kanya, bilang patumtum kanya sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dahil nga mga hinang, hikasud mo pasulga sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta hikalayo mo, dahil nga sin Allah subhanahu wa ta'ala, ta'budullah. Amo na imagtag-ipon kaw, ha? Magatay-tulid kaw. Huminang ko sin akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, magtag-ipon kaw pagkatunggal sin Allah ta'ala. Ingkatan amal ibadat mo tuput pamahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala, hari kaw magsakuto kanihang sulat, uno-uno. Ha? Hari kau magsakuto kaniyang sulat unon. Amo ini insurut. Ha? Tengah mga surut. Sini kasud mo pasulga sin Allah Ta'ala. Magtag-ipon kau manghinunggali. Pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarta ayaw kong magsakuto hang sulat uno-uno kaniya. Amo yan inbanda wasiyat kaniya si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tusyriku bihi syai'a. Naman dari mga palangungan na muhaakamasin Allah subhanahu wa ta'ala, ha? Wa tuqimus salah. Dahil nga mga, hikasud mo sulga, bang ko mabaya da sumud sulga, bang kita mabaya da sumud sulga, nasambut ta ni panagnaan, hikaruan niya, ang na in panindugon tan yung isang bahayang 5 waktu. Hitunay tan yung isang bahayang 5 waktu. Sab amo ini syara kato tanyo sin agamatan yung mga palangkungan namo harama sin Allah subhanahu wa ta'ala fiyatu kato tanyo isa pahayang 5 waktu. Naman jari isyahid sin kita nyo, ha, buas sin amo inlong ta sa bahayang 5 waktu iwan long ta sin amo in magungsod kita nyo zakat amo na in syabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tasilir rahim. Dahil na mga, hikasunta ni pasulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iman hikahawang katutan yung udeng apinar ka jahannam, ang nangin, law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam usog yun, watasilir rahim. Panukpat kau kasilasa. Panukpat kau kasilasa. Ha? Amoy ni banda, wasiyat katutan yung si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mga kakasinamumulya, haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Amo ini. Hanggang ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, ha? Dahil nga mga hadis siya mo si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qata'ak.
Panukpat to ka sila sa hama na sila na tuwi ka sila sa kaymo. Di maana manukpat to ka sila sa bukod sa jamin mga tao di maranag sa umadya kaymo. Amuin mga sila amuin kikita mo sa room sa adlaw. Atawa ka na mo masukok kay mo haray bay mo atawa ka nagkahulaan ka mo. Walaw po amin mga malo siya di maranag banta kay mo na mamuktoy ka sila sa kaymo maugay sa man na awan jaman na di maranag banta kay mo di maranag law atay kay mo panukpat to ka sila sa. Ha? Sab uli na kisin Rasulullah silman kataak. Panukpat to kasi sila sa hay siyo na ang inamukto ikay mo. Ha? Biyukto niya pasukpatan niyo, sugpata. Biyukto niya, sugpata. Sa kamo inimbada kato tanyo, wasiyat kato tanyo si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihan mga palangkungan namo, haagam Islam inlagbo si martabat. Sinamong inpanukpat kasi sila sa mga kalawlasya ang singkitan niyo. Ha? Mga asukampong singkitan niyo, among inbiya bakay singkitan niyo mga palangkungan namo. Haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Yan kita hamasa, biyan na sinsabat, mataod in namugto kasilasa. Mataod in nag-ambulda, maglawla siya. Ha? Sampay piyasaran nila. Sampay amuin, sari na matto. Ha? Asal na, bukod na siya raw ng kampong ko. Bukod na siya raw na sa kampong ko. Matanda raw na kalasyan. Bang siya raw na wayroon pakialam ka ko. Bang siya raw na wayroon na amuin halga niya ka ko. Wayroon na panghalga niya ka ko. Iapo ko siya raw na. Mataod pa isang kaibanan yan. Ayaw. Ha? Ayaw bihat itong mga panangkungan na mo. Hakamasin Allah. Sari na siya nakaroon sa kayo mo. Ha? Upo-upoy siya. Ha? Upo-upoy siya. Panugpat ko ka sila sa kanya. Sab amo yan. Daak kayo mo sinara mamuyakaw. Kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naman yung mga panangkungan na mo. Hakamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Dengan mga kariwayat sin Imam Tirmidhi. Sarta Syekh Imam Al-Albani rahimahullah law si Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas afshu salama pasaplagan niyo ingka sa jahitraan antara niyo wa aqimu at-ta'am sarta pagpajamu kamo pagpakaon kamo ha uno pa lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam wasilul arham panugpat kamo kasilasa mga palanggungan na mo haarama sin Allahu subhanahu wa ta'ala haaso kampung sin kam. Kunin niyo kuno mga palanggungan na mo haarama sin Allahu ta'ala bukod hamuok hadith. Ha? Bukod hamuok hadith in biyada kato tayo si Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sin kahalgaan sin panugpat kasila sa mga palanggungan na mo haarama sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa sallu bil layli wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kau ninyo ko na mga palangkungan ng agama. Pasurun ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasur ka, halaw ka sa jahitraan. Ha? Halaw ka hanungan. Halaw ka himungtan mga palangkungan na agama sin Allah. Hindi nga mga tigundan. Hindi nga mga sabab sa jasim panugpat mo. Kasila sa haso kampong mo. Ha? Siyabot si Rasul sallallahu alaihi wasallam mga kakasina mo mulya. Agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nga mga lunna, paidda. Sin panugpat ka sila sa mga palangkungan na haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala mga kakasinamumulya haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala in panugpat ka sila sa dahil mga hikasampurna sin pag-iman dahil mga hikakuso sin pag-iman pamaratsaya sin kita niyo po Allah subhanahu wa ta'ala mga kakasinamumulya haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala sabda sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Riwayat sin Imam Al-Bukhari rahimahullah. Isiyu-siyulong sabda sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kiaunan niya paratsaya siya na mamaratsaya siya pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta piaratsaya na in adlaw mahuli in adlaw pagtumbas in adlaw pagsiksa falyasil rahimah. Nasuway siya manugpat kasilasa. Haaso kampong niya mga palangkungan namo haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di ma'na, ding mga hikajugo, sin pag-iman sin kita niyo, mga palangkungan namo haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na in manugpati kita niyo, kasilasa haaso kampong sin kita niyo, mga palangkungan namo haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan niya, kariwayat sin Imam Al-Bukhari, Imam Muslim rahimahullah, rahimahullah,
mga palangungan na muharamasin Allah subhanahu wa ta'ala, in panugpati ka sila sa makawa tapa idari hadis ini, buklaron kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala ilawang liджики mo. Ha? Bangsaw pa maon na liджики mo, o na pag-usaha mo, buklaron sin Allah subhanahu wa ta'ala in barakat. Ha? Ukamon sin Allah ta'ala in barakat. Papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in pag-usaha mo, in kabuhianan mo, in pag-ula-hula mo mga palanggungan na mo, ay kamasin Allah subhanahu wa ta'ala, serta papagbarakaton in pangumulan mo, ay roon na ka, pahabaon sin Allah ta'ala in pangumulan mo, at tawagan papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangumulan mo, mga palanggungan na mo harama, sin Allah subhanahu wa ta'ala, pasabda si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yansa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siya po si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kahalagaan, sin panugpat ka sila sa sabda si Rasulullah, hisiyu-siyu, in nabaya, ha? Buklaron ka niya sin Allah subhanahu wa ta'ala, in liджики niya. Ukamon ka niya sin Allah ta'ala, in barakat hakabuhi niya, pag-usaha-usaha niya, ha? Santa, wayan sa'alahu fi atharihi. Lahun Shaykh Uthaymin rahimahullah, ang nilayan na si Riyadus Salihin, in ma'na rin di ilaw na, sin wayansaw fi atharihi, amo na in tahalaon sin Allah subhanahu wa ta'ala in ajal niya. Tahalaon sin Allah ta'ala, bima'na pahabaon sin Allah ta'ala in pamumulan niya. Naon sabab na nga palanggungan na mo haarama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno sabab, ukabon kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In lawang liджики sin kita niyo. Uno sabab, pahabaon papagbarakaton sin Allah ta'ala in pangumulan sin kita niyo. Siyabot si Rasulullah, falyasil rahimah. Ha? Nasuway siya manugpat kasilasa. Nagyaon mga palanggungan na mga kama, suway tayo chekon marayo. Suway tayo, mariksaon marayo. May wayroon barakat sinusahatan nyo. Teka marayo. Arakala, way piyag-barakat sin Allah Ta'ala in pag-usaha mo, way ikaw nakausaha marayo, wayroon ka amo ilaw tadi liджики sin Allah sabab tuy yaon din doon kay mo in pamugto ikasila sa aso kampong mo. Sabab tuy yaon din doon kay mo in pag-amulda iman sin aso kampong mo. Ang kumalaya, buklaron, hiklaron sin Allah Ta'ala in lawang liджики mo bang aon pag-ambuldaan iman sin aso kampong mo halulaya. Hidjatula sabab amo yan in mahinang tigundan buklaron kay mo. Ukamon kay mo sin Allah Ta'ala in liджики mo sa papagbarakaton in usaha mo iban dugangan sin Allah Ta'ala pahabaon in pangumulan mo papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangumulan mo mga palangungan namo haarama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Hangkan ayaw kita niyo maino-ino? Ha? Tuyo na kita niyo mag-usaha. Tuyo na kita niyo lumawag kabuhianan. So makawati kita niyo kumugdan. Sakali tuy awan tuy sabab sabab sa jatu isin pano pamugto itanyo kasilasa haso kampong sin kita nyo. Hangkan ayaw tanyo ula-ulang. Ayaw tanyo ba kayo in pag-ambulda, in pamugto ikasilasa, iwa sin aso kampong sin kita nyo. Wali patu kaingatan sadya, in sabab sadya sin parkala yan, mahinang ikatagga. Ha? Paggangan sin Allah Ta'ala in liджики mo. Paggangan sin Allah Ta'ala in barakata usaha mo. Paggangan sin Allah Ta'ala in barakata kawi sin kita nyo. Dabang ko mabaya, pukasun sin Allah Ta'ala yung parkala ayan. Bangko mabaya. Buklaron kay mo sin Allah Ta'ala ilawang liджики mo. Ilawang barakat hakawi mo. Panugpat ko kasilasa. Haaso kampong mo mga palangkungan na muhakama sin Allah Ta'ala. Bukod kasi pukan. Imanugpat kita kasila sa kanila. Siyo da kamiskin atawa kandayhan. Yung problema sadya masatan yung bihaon. Kilahon sadya kampong. Bang-aon. Bang-wayon. Pasaran. Yung problema kato tanyo bihaon. Makaulong na so kampong tanyo. Miskin atawa kan pukon miskin. Taka pangiskul, wilong pangiskul, samuahong tanakataan. Ha? Samuahong tanakataan, nag-ambulda kita niyo. Magaan katutan niyo, din ang ilong talawang pag-ambulda, mga palanggungan na mukha ka na, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Waitan niyo, kiingatan, in pamugto ikasila sa, din ha mga salagbu-lagbu, dusa, pa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kakasinamu mulya.
haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian mga kakasinamumuli haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Di makasud-sulra in manusia mamugtu'i ka sila sa mga palangungan namo haarama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di pasuron sin Allah subhanahu wa ta'ala sulra in mga manusia namugtu'i ka sila sa. Di pasuron sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan mga palangungan namo haarama sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw kita niyo mamugtu'i ka sila sa mga aso kampung sing kita niyo ayaw kita niyo mamugtu'i ka sila sa hakalawlasian sing kita niyo siwu da ka mapuok iban sin malayo siwu da ka in kikita sing kita niyo iban sin wala siwu da ka in amo in long ta haraig sing kita niyo iban sin wayroon suway kita niyo manukpat ka sila sa nga palangkungan namo haarama sin Allahu subhanahu wa ta'ala. In kauna si Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mga sifat niya sifat siya si Khadijah radhiyallahu anha law sin Khadijah kaniya innaka latasilur rahim ya Rasulullah sawun na to din ikaw yan dengan mga manusia lando mapanukpat ka sila sa aso kampung dengan mga manusia lando in panukpat ka sila sa hakalawla si ani abu ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga kakasinamumulya haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangkitan niyo matan, madasa pa Allah ta'ala, iwan pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, suway kita niyo tumudan, halamong, hatikang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mapanukpati kasilasa, aso kampung niya, patisupat kasilasa, aso kampung halawlasya niya, nasuway na isat kita niyo, umupi, tumunod, umurol. Hanin pa si Rasul sallallahu alaihi wasallam manukpat ka sila sa mga kakasinamumulya agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat to mga palangungan namo agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naman dyan mga kakasinamumulya agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mga tigundaan, dengan mga wasila, ikasukpat sin pasukpatan, sin maglawla siya, amo na impaunon tan yung impag sa umadya, pag meeting, masaw pa may kaunan nila malayo, zaman tabihawon bukod na mahunit. Yan kita niyo, hamasa, amo ilong ta, napulak ka na, namutapal, bang mga ibarat bungang kahoy, naglanas, in parsukpatan mahinang tigundan, ikapanukpat singkita niyo, kasila sa asukampong singkita niyo, naglanas, inamoy long ta social media in tiap-tiap application mahinang mo sabab am inlong ta makapanukpat kaw kasila sa aso kampung mo iyon na long ta in Facebook makachat kaw na long ta inaon long ta anti bapa apo ungod anakon mauno-uno ka muroon kay ina mo inili mo kun ini hinang makaan sadya sumagawa makaan ini long ta sa buton tawang kilunta malaggo inbu in karayawan ni pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Malaggo imbugat ni pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mabugat ini. Ating bangan singkitan niyo adlaw mahuli. Sabin ini. Mga palangungan na muagama sin Allah ta'ala. Ibadah. Ini. Tigundan. Ikahugot sin pasupatan. Hamuin kawayan katutan niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumawag tawla sa maniyutyo. Bukong suway sa tihailaya. Ang pagkaw makatawag pa kampong mo. Bukod sa dya sumay ang kakunhan mo. Ang pagkaw makatawag pa kampong mo. Bukod sa dya sumay ang law tapak imon-imon. Ang pagkaw mamisita. Yung problema kato tayo biha ang mga palangwan na mga angamasin Allah Ta'ala. Bantog kita niyo marayo sin mahadjara. Bantog kita niyo sin sa kadyap manusia. Si sanganap manusia. Si sabat na si maas-maas. Bantog kita niyo si mahalakulak. Yung kita niyo marayo. Yung magawa, in hakikat niya, makikita niyo pakampung sing kita niyo. Pila rin nga mga manusia, bantog in karayawan niya. Sumagawa, mangi siya pa aso kampung niya. Pila rin nga mga manusia, pati mura sa parukain. Pati tawang siya parukain, sumagawa pa aso kampung niya, in hakikat niya, maikot siya. Abang aon kampung na mamisita kaniya, tuyo na magtaw, tuyo na magbaikot. Sa bang tawro kaing, labi aula na mangbagka na, in kaiba na. Bukod ni nilang takatan.
Ini bisaron tayong kasabunalan. Ha? Bang tao taga martabat, taga kawasa, tuyo niya na, isabot inkatan, makaunday dun, halang pamayway niya, ipakaon, hata ubisita niya, turo ay, sa bang asukampong niya, lilimitan niya, hawa niya, kiingatan niya, asukampong niya, ding mga tingundan, ikasud niya, pasulka sin Allah subhanahu wa ta'ala, hawa niya, kiingatan niya, asukampong niya, ding mga tingundan, amo ilaw tahi kalayo niya, nga pinarka jahannam, hawa niya, kiingatan niya, asukampong niya, amo impya parihala kanya, piyag muhut-muhutan kanya, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ining problema katutan niyo, mga palangungan na muharama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Angkan, mga palangungan na muharama sin Allah subhanahu wa ta'ala, halagaan tanyo in kalawlasi ang tanyo, in asukampung sin kita nyo, sawab in sila yan, dihilan sila martabat, sin arama sin kita nyo, dihilan sila yan martabat, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilan sila yan martabat, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sarta in sila yan, punsi, sin surga sin kita nyo. Bimana, kunsi, amo hindi nga mga, sabab ikaw kaptan nyo sin surga sin kita nyo. Sarta in sila yan, nga mga kunsi, ikaw kap sin hijiki sin kita nyo, nga mga sabab, ipagpapagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kahuy sin kita nyo, in pag-usaha sin kita nyo, mga palangkungan namo, haarama sin Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah subhanahu wa ta'ala, bangaw din nga mga pangaddatay tanyo, amo in tiyugdan, sin amuin patumtum sin Allah Ta'ala iban Rasul niya, amuin simulang hapat nasabot ta ini, nano, bukon pa amuin lang ta, ini, talus ikatan, ha? Bukon pa amuin lang sin sabat, hindi pa huli ang lahat, ha? Aun pa kao amuin lang ta, chance, pindahon ila kutabiat, ha? Aun pa chance tayo pindahon ila kutabiat sin kita nyo, hatungod sin pagmarayaw sin kita nyo, ha mga asukampung tayo mga palangkungan ng muharama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Na igon tanyo in amilong ta ikgil. Igon tanyo lang ta in pag-ambulda. Asukampung sin kita no. Sawa wayroon karudduhan sin parkala yan. Wayroon kamatunan niya wat malingkan. Dugal bungsi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dugal amo yung nasabot sin kita nyo. Laknat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Into mako mag-ambulda. Mamugto ikaw kasila sa asukampung mo. Ha? Sampay maabot, wayron na lang na paglasa ibang biadahalaw ng kantang niya, ayaw bihadto. Sabi niyan, kaptangan, mungkar, kaptangan ang ilong tamapangkal po Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi undi nga mga manusya, bang amuralaw na in sabab, na maraw palaw na nagbugto inakita niyo, ha, kasilasa, maraw palaw na way na paglasya. In ini, lapal kaptangan, dumauhat sinbong sisin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw bihadto, sari na sila mamugto ikato tanyo kali sila sa tuyuan sing kita nyo, sumukpat ka sila sa kanila, nabang sila ri mawaya, puas para kala kita nyo sa sumagawa, suway sige-sige kita nyo mamugto ika sila sa mura-murahan, mapindara sila. Sabi malo siya, bukon hakaroon niya. Ha? Bukon imano siya karoon niya. Mauno na kusil simbato, takasin takatukulon mo mabagbak ta. Mauno na kusil simano siya, takasin taka, ha? Uuhon mo, supaton mo ika sila sa antara nyo, ha? Lumunok da, mabagbag da in kusil niya, mabagbag da in among ilong ta, bagnat halong simpangatayan niya, mapukara, in baggot among ilong ta, nababaggot dukan halong simpangatayan niya. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, mga kakasinamumuli, haaramasin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy tulong tabihan inda sa maniutyo, ikarihilsing kami, panghimati, ha, patungtong, harum ini insya Allah subhanahu wa ta'ala, hatungod sin panugpati, kasila sa mga palangguang namo, haarama sin Allah subhanahu wa ta'ala, mura-murahan, mahinang nga tumatakadam, pangadjian, serta mahinang palitaan, masawa, hakaruhi sing kita niyo, ha, mura-murahan, mahinang palitaan masawa, hapakumulan sing kita niyo, labi aula na, mahinang palitaan masawa, hapar antara sing kita niyo, sin asukampung sing kita niyo, hapar sugpatan tanyo, iwan sin sila, mga kakasinamumulya, haagama, sin Allah subhanahu wa ta'ala, mura-murahan, magsukul, ha, mga waktu tanyo, ha, amuin, pianaing hugtanyo, harum ini insyaallah subhanahu wa ta'ala, sarta magsukul kanyo katantan, hasa suku iabutan si suara, sibu daray di launta, ha, tiranan, hari kapal si social media, mabut na launta, patiranan sin icon, labi aula magsukul, ha, hatak kaput balis, tagkaput kapala, sin pakarajaan ini, labi na pagurutan yung kalasan, bekan patonjak, ha, insyaallah subhanahu wa ta'ala, papagbarakaton,
sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga pakarajaan ini, harum ini, sarta mahinang ini long tawian, deha mga hikabu kat sintimbangan sin karaywan niya, haadlaw mahuli insya Allah subhanahu wa ta'ala, mahuli salam kasila sa kanyo katantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.